Direção Nacional de Transporte Terrestre prepara um desenho para a terminal Iha Manlewana, onde reduz engarrafamento. Ligado à condição parasi em mercado Manlewana, nebe sempre famoso engarrafamento, mas Direção Nacional de Transporte Terrestre prepara um desenho para terminal e mercado Kotuk, no transporte sira, bela estação, atulabele famoso engarrafamento. Chefe Departamento de Segurança Rodoviário DNTT, João Eugênio Cabral explica, equipa DNTT prepara um desenho terminal, mas se dá que implementa, tamara um projeto alargamento estrada e haneba se dá que remata. Radaku identite ho komersiu atau kriya na fatin para atau muda vendedor serba fatin pues hare terminal ani terminal nanti hal fulmai bes kiarate ai atau mi kode cari bau tena ba mi kode 05 03 ho 011 sese tamu tena ne agora rak ne kole na hira na ba ia na ruwa ia ma andeu sira hari hera sira komas ke sia fu tina kotu am tahu namanya man fungsional nanti am sehari ba asul Aba ansnya kan dikuret 03 nya kan tamatin kan ba amba ita sai vendedor sedem or vendedor amin upati fatin be mikuret nya amben awar rakna ami hal fati kotu para mikuret se bertam to awar rakna tama be vendedor se men abe upati fatin bis nya kotu bis rai mamu kira uruk awar vendedor se sai fatin se upati to ne awar rakna itu tidak hadiah di dia ba oi atau hanoi halo tribunal di mana leu ita kuliah no komersiu hoste tali ita kuliah hotana e rai ihana agora hinha falo desenho ho dedi e depois tina oi tare bertawasan Banheira terminal ne construi no finaliza ona mak transporte público se direção Lequissa, Ermera, Maliana, Covalima, Ainaro no Manufai, se estaciona Hotu Iha Manlewana, Jacinto Marques, Andrea Caldeira, GMN.